This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing yo rung latlan kinong Bangladeshi siya kani kajalla kamday kabadang siyo sngaw menta menne hendray kaday ka kubor kabalu juyo lom na kapor siya kapor bat kabakam sngaw si ban yo sngaw kalong ya kajing don kti kitray jalla nalor ki waypan ban pendrung ya kini ki brio siya kani kajalla tang namar kajing yo nong jongki shimet kumba kalapaw hakaway ka Facebook page Jong Ugarov Thakur kabalapan I hadukat no kolong kabasok bakini gibriyo ki yo banrung bat yat latlan siya kani kajalla klam dayo I ya kajing don jong ki BSF ki baday ban pahara hakite ki jaka tangkata kini gibriyo ki ba yo rung siya kani kajalla bat kumjuru siya ki we ki jalla jong kari ki yo ru ban sna ya ki kot kisla ki bapan I baki day ki nong India bat kani kabu ya kajing ma kabakraw na kabenta kari barok kaway Dang hakide ki kendiat sengi baladap nakaliang usulong mil ulapan iya ke kubor hakabaya day baka jingyo bat ke Village Defence Party VDP jong senong Bakur West Janta Hills District yaki hinyongut kinong Bangladeshi bat laingut ki try jela ki bayarap ikini ki brio bandrung syakani ke jela kat baki dang temu ban lecap syalat rembai ban tray hakajaka pen mi simen kebadan hakate ke senong Kabakam sngoling ngok kalong bakini ki brio ki bayo rung syakani ka jela ki wan lingba usordar ubal itu kerteng kumu Muhammad Saidul Ahmed ubertray hakaway ka karkhana penmi dobilat kabadan halum snong bat yakani lapan pau doba El Manar secretary ka snong Bakur Hakajaya kran bat uba El Manar lingba ka phone call ulaong ba new sordar ujia tray lang bat way brio ubana ka kanai ghat dorbost kabadan hari Bangladesh ban wan yalam yakinong Bangladeshi syakani ka jella da kabapen pauru ba uju syem by commission khatsan hajar tingka na way ubrio ulaong ru balesi kini kibrio kidan kajaya tray lang bat kibrio ki ban nakani ka jella ban wan yalam yakinong Bangladeshi syakani ka jella bat ban pentray yaki hakijaka penmi simen Kalong kumi namar kani kajaka jeni chani kadai ka open border mo padon fence la. Te nang kadau bom don fence kilai keng ban kiu nang nu ro. Ten re kumnu kile kini gibreu kini gi sodar kini gibreu gi badon saja kum sti chalai rambai cikirian. Wat ko na silong ro ki kali kidon ki ba wan sao. Kile kumnu namar kilai direct link with ba kini gi sodar ki ba kini gibreu ki badon Sa kum jala rambai sa kliriat sa silong sa jawai nata bakini gibreu tekini gibreu kidon na gibreu jang kisti sa bangla ki basim bisa ban kenti breu te hak bede bat kiwat agar komwat breu pode te namti bakano kador ki ya wat breu sa bangla nam dan nikti bahare tan rei bakini muslim pode para muslim te sa jinglen jang ki ban penyerap para muslim bat ki sa bam commission bible la jang ti breu Nama sebangla karit kepisah ke India tak kaya kepisah. Tak kumbalong lagi ke situation mentas sebuah bangla nomor pemerintah government kamlong stable re. Kin habi banset nang ti. Manwat kawan wat jas sedang tang nakataro. Tangga bama bat kalong mentah. Ini kin mancang apa megilia jong kum salah rumbai kum cekikup factory kum sini selesai. Halin ketukan nepor kin poi sekeleng kari barok ke wei mentah jang kari. Tip boy sedok seban nolong kai klai Pakistan rumlah batai so nomor gini muslim tu mo macamnya Kita kendiat apa itu bapak kini kajing bidan jiktip guma kat no kapisa kesem mamai lam kini kum kata kabai commission Hoi long kum ni kin hakiba ngilaya yo bat barok gini gibala DFM sim kasan hajar wei brio ban terangkang pat Kasan hajar wei brio sim Muya kani kabai commission mana kesem manu long hakani kidan bentalang thai kini nong try jala na jongiru ne David Trick tang paramaki ne kum no ne kata ba batai re nomor kata kasan hajar unong India senero unong Arab kain helper uya yo lang ye kata share tang ba kabai kali te separate kata kasan hajar tang kabai kan tio kabai kali kalau separate Okey, dek hendak apa di bapak uni sordar do train di po siman plan mo. Dek hakanu ko mulong sordar mulong ngam suthu bau di sordar kum nu long. Hakanu kom ulong sordar ngaro ngam tip hakanu kom ulong sordar re hakat kum gading ya tho jang kita kan. Yang bau di sordar. Bat balik kitip banong namar dei bau la second tiu brio kan. Malah second tiu brio la don ki brio jang ki bala wan sani Gibala tre, gibala don sakye gay.
Tengi yo jiti bahasa kadur ke. Te menta te katri jungu hakanu kadur yo menong soldat te kata te. Nama ing men matai nama ngak lempoi mo kita kejeka. Mat kam dei hite ka jurisdiction janga balai mare chul cheta kira kata la dei pasang kabor jang ki breu jang ka aing ke. Te bai dei ba kan ni nakaliang jong piu mas nong la ya pentip nam saki bor ba dei pet kan nam ki pulit yai. Hatu gla action nam ni brio. Kumba kalong nilai tu ipina do bastang ngina kalian kasnong hadin bangila ada tiket hadin mo asyik tip ba ki tengila ai siki pulit ai bat kerteng bat nandang cedang te menta kasong ki pulit king kila li sim tip ni kami sim tip Nalor kata ulo angru ba kajing yo alat kini gibriu ban wan rung lat lan ka dei namar ka jingbam sim khia ka sarkar jala bat kumta ulo bu ka jingkarpat ba ka sarkar kan haban khmi banya halor ka ni namar ka bu jingma ya ka jala borok away. Ngina kalian kasnong ngina karpat kenya ki bador dia ki por badai pe badai khmi na menta kini yang menta ban pe kumya ki influx kumba mensuara ka don infiltration apa snong jeng ni po tauki ka don menta kam don sure ban kadai te bada kawai kalian ro kata ko ada kat rekam jang infiltration ro mensua sementara hapo senong jang ni hapo dauki bakor na kalian jang kulit simban infiltration seki BSF kumbang lai to AP te hadin kumentan ro mas de obat kini kal awang ka kali BSF te ngi tempat IT re BSF ngut ban ai be polis sementara hadin bala apa yakti jang polis pada ki polis kini kumno kin banyak kumno kata te kam bisu angi ka song haki produce sekut ne gile kumno ne sang kajing start jang ki ngla ing man bataya kata wa Te kendiat pai dei ba ni na kalian kasno tang kawing ibu kajing karpat seki bor balor batai kin ban bo breu ban yu ban perfect perman ai bai dei bat ki na kalian isi pai ne na kalian gino karpat ba kin ya snok tilang no kasno menyetrai om ban lapor tang ban bot ya ki bam dei ban bot mentak kumakalongan OIP kumang lai tu ketugas ni pijan man kasing ya bat beriau man kasing ang balong kajing ya long tai na kalian kasnong ngida ko wa mar ngiduna manpower barimla te bancim ya ka anyak ti jong ina ma kat kumba kalong lem ka sarkar menta kini ki foreign gasim kya ba nomor kapori jong ngai kat kum kajing i jong ka bajam banyo adhar ka bajam banyo kini ki kat nang ne nang tai abe dei bat kini ki bamdei kasi jong mar ki lai rap bha ya ki project jong kita nong sukum noi te hendak nambar bai dei bat bakani namar bagi nak kapor ka jadon ki wanrung bai kini ki nong Bangladesh sakani ka ri jongi hendai pat bagi ba na kalian jong visa na kapor bagi pensengau ya kani ka jing to hatu pi bakani ka dei ka jing bam sem khia jong ka sarkar ni ki boron dei pat habe dei bakani ka benta pat hoi ka baning kong ite kalong ba kajing ko jong ki bor jong ka ain ki ba dei pe namar ba tang kini ki tangga police station dau ki kanu kan don breu ban pe tebat ni na kalian jong sai ka karpat ken imbo kajing karpat long ba kan ka karo jong fi sa ka sarkar ada kalong bala le ka sarkar ka di ban bu kum gile di constable ro sene se ka jong ki masan spomor namar semni da kyu sabar ki ken thei breu te police rang se yun la ban ban yak in kita ingin dan kamana kalian ngasong karpan ki bor jang kai bat ni ni kini kita ya ku panwan ni se SPF manibo kita ki karpan Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte comment namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya